Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mau di mga palaman na pagpapagawa yang pinagsasabi sa waktu dan waktu pagkawin sa buwan pagri, pagkitan sa uron na pagkakita dan pangasipan ng pagkakita sa inyo. Ulong buwan sa pagkakuran sa inyo, pagkakita sa pagkakatungtong, pagpagkakita ng mga kabahan na tali, pagkakapagod. Yan ka mga naka-Facebook Live, like kita nyo ha Facebook, Facebook, tama na din sa Facebook na Sorry na kung panoy ito ha, at yan na nakikita mo. Ako kapag kapag na mo kayo mo na pangasinan, gagawin na lang ng pangasinan sa kanyang magbas, pati kapagdal, pati na tumakura, pati na salamat. Magsyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari mga palanggungan sing kami agama Islam, waktu ini hari na kita miabot amin sugpat simpangadjian na to tungod pa amuin zakat sin Bulawan Iban Pilak. Artinya in zakat sin Bulawan Iban Pilak amuinin kari asali daing hapanagnan ito in pag zakat longta doon bistahon hatimbangan sin Bulawan atau Pilak. Naman jari in timbangan longta roon ha ini pila tahun na lang ta nagsuno-suno masi amuray sa bimbya pagsasabuton sing kita in timbangan simbolawan long niya amin isro na mitkala amin kauhaan long ta timbangan na amin sin sila nakaunayad to bangta hisalin maripa zaman na to ini katilingkal sin dunya bihaon hatimbangan na sin ini Bulawan in pagyanon asro na mitkala kugdanan siya kawaluan tag 5 gram natin niya roonhan kawaon tawang maunin halga sin timbangan sin Bulawan ha gram siya damik yan day sabin pilak amin long ta silver bihan na ini hangkagram hamin silver bihan na 500 tag kasi aman tag 5 hamin long ta ini rate sin Bulawan Iban Pilak haamoy in bulan ini bihayaon timitindog amunin bulan Ogos long ta na in timbangan magtuwihan in hangkagram sin Bulawan 4,500 tag kasi man tag 4 ang parain inipilak atau silver longta na in hangkagram kay man tag 4 pilak iban katloan tag 2 na longta in nisab niya amo na in 500 tag kasi man tag 5 gram in ini nisab isab sin Bulawan amo na in kawaluan tag 5 gram na ini lipaton mo in amin nasabot ini price yaon paamoy in ini pilain halga niya habihayaon bihan na kugdanan siya doon hayan in nisab sin Bulawan ini
tung gatos tagkasiyaman nga ibo, upat nga gatos tagkasiyaman. At niya, bang mabot na in alta siyo wihan, Muslim, mabaya magtukbal jakat, doon haamoy in alta niya, ang pamiyabot na siya pa, tung gatos tagkasiyaman, inga ibo, upat nga gatos tagkasiyaman, na inini aun na jakat niya. Bihan. Na injakat niya, kung danan siya, siyam nga ibo, 700 tagkanuman tagdua, iban kauhan taglimasin. Na intong di sa papilak, bihan, kay man tagupat, pilak, iban katluan tagdua, ini akat kay man tag, upat pilak, iban katluan tag duasin, inang kagram, nabang muli paton niya pa, nisab niya amo na in 500 tagkasiyaman tag 5 in kugdan niya 800 iban 8 in amuin atin niya bang aon 800 iban 8 dahil hapilak mo naman jari ka magjakat atin niya ron na ini misan tiyo-tiyo in sin tabang kita mabaya si mabista kato amal, inamoy in din mga altata, miabot na siya ang katahon, sarta, laungta, manjari na siya jakatan, karna ini bukon laungta amusadyain magjajakat inamoy in tao dayahan. Amin timbangon din ha bulawan, misan in pilakbihan na, inyad to tiyatay maayad to sin timpo na kaunayad to but insin sing kamaan santa namin laungta bulawan tuod bihan in pagdahon patabo hipami dublon bihan iban sin pilak na inyad to amuad to in limiligot halaw man sin ini kabuhi sin kita Muslim karena amuad to in piyapakay ipag magsinublihan in tao mamakay kaniya. At niya, mo sa magsinublihan in tao mamimi na pagbayad niya sin bininiya, madto pa amin nagdagang na yato na isab kaniya inamin sin yato bulawan ka atawa pilak. Na amurakuman hajaman sin kithabiyayaon, nabukon na mo adto karna dahil nga kampandayan si mga tao puti, giantian in bulawan ta singkatas, giantian sadya sinumbol, madtuwihan, namo rin umbol yaonin usalon ta na sadya, pila-pila na in, halga sinamin umlasin, sin lang ta sin tiap-tiap hula, amoy in magbatok, in timbangan niya, pakanya hula, madtuwihan. Dasin dollar yaon, nadugay ingin rate niya, iban sin ini, sinta piso riha hula ta ini. Damikian hula ini Saudi Arabia, kanila real. Na mga yadto, aon day sa pakanya amuin. Timbangan, magbatok iban sin, alta sin siyo hula bihan, hadun niya ini. Inyadto, laungta, kontrol si mga Yahudi, in mga yan katantan. Sabab magdeposit in tao simbulawan nila, iban pilak nila, madto, kanila hasupaya na ini karihilan kau kapatot bihan sin mag-usal sin katas sin madtuwiha namin umbol-umbol sa jawiha onin magkapinda. Namo yan in laungta timbangan niya at niya ini sa upama niya insin mo 500 nga ibo madtuwihan. Na inibang biya mga bistahon mo in pag patudyohon no in pag bista bistahan tiyo iban bistahan mataod habulawan in tiyo doon hapilak magbatok da biya dasin ini itungan lang tasin amuin pagbista paglipat sing kita madtuwihan. Nasa habihayaon, jaman,
tungod paparkala amoy nasabot ta panagnaan doonhan amo na ayat puunan si pangadyan na to Suratul Tauba ayat kanuman parman sinallahu ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Amo na ining pag-iyanon 8 sinip. Nabista 8 sinip. Panagnaan doon siya butta amo na in al-fuqara long niya in fuqara na kamatauran si mga ulama hati niya in sila dito sila makabaak dahil nga mga ini altakbihan amoy in makaliurang habang tungaan sin kakunahan nila akabuhi nila akabuhianan nila lang tiya ibutang taadlaw-adlaw hati niya bang ibarat biya mga mag-usahay aon lapis-lapis sadya sila hati niya matao din pagsandal nila karena in sila pasal sinamuin kalammasin biya mga kabuhianan nila na sila inin panagnaan mapatutdihilan na ininikatan di ini magkalawa hauno-uno na ini tumpukan sin manusia aun hadya ini in mga pagyanon pukara amunain tao malammaing kabuhianan niya in sumuno dunhan amunain al-masakin na in pagyanon masakin donan in sila ini na makarak pa sila bihan labi ring habang tungaan sin ini kakukunahan nila hati niya biya luparagbos magaan-gaan in kabuhianan sin sila ring sin nasabot ha panagnaan yaon na ini katunya amo na in mga sila jajakatan da isab sa amuin mag ini aayupot sin parkala pagjakat bihan bang aon doon haon mga tao hindi na to di na sila mga makatakin mag ini tukbal sin jakat nila kuma sila tao amuin mag ini lawag sin mga ini mapatot jajakatan biya na sin nasabot taha pangadyan na kaunayad to in Umar ibn al-Khattab waktu siya nagkhalifa na magdak siya tao pa kain na ini binaybayan amuin doon haon halaw man sin pamarinta sin Islam doon ha tiap-tiap hula bihan lumag siya tao rakon niya madto magkita bang hisyo naman in ini mapatutok balan sin zakat karena di siya makakuha dahil amin walo na sabot ini. Bihan. Na amo yadto. Hati niya in sila yaon na magjajaga, mag-itong sin siyo'y mapatot tukbalan. Iban in tumo bihan irihil kanila bihan. Doon hati niya pila-pila na yadto. Sila to'y maghatod, madto, magda. Ha mga sila amoy nakawaingan nila doon dahil ha mga mapatutukbalan. Bihad tuin paghinangon sin sila yadto na kauna. At niya bukon in pagjakat, iniwat karna in tao magjajakat, tumawag bihan, isisiyo kamo mabaya, ini jakatan, nakari kamo magdihil ako jakat bihay ni, bukon bihad tinaturan niya. Inya to, tari takaingatan bang dahil puunan si bihad to. Bang agama Islam na kita maglawag sabab inamal ta, kita tuod maglawag sin isim mapatut dihilan. Akan hatungod sinamuin long ta sarak ka pag ianon ini amuin bukon wajib na labi aula in amuin long tatag kampung im makaingat sing kahalan sing kampung niya. Amuin mapatut nga dihilan, madtuyan. Naampay namuin dirihilan habukun waktu sin pagin uno ini, waktu sin ini aun siya
long ta waktu takaran, suway-suway mabut siyang katahon ang pa siya magjakat, bukom biya sinamin sarak ka long ta ini sunnat bihan na tinya kung waktu mabaya kau bihan dimihil kakitaan mo aw doon kampung mo malamma bihan kikita mo yung kahalan nila manjari kau dimihil bihan tiap-tiap iwutang ta mga hangkapito yaon parahan mo bang kau mabaya iwan ini kau balabi-labihan daysab sabab na in amal ini sa laggo-laggo tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi-labi na tuod, hamin maglawla siya magkampong bihan karena in timbangan sin pagjakat, amuin hitukbal mo pa, kampung mo na dubliin ini tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakapagjakat ka, sa laggo-laggo, kapituan % in tutong basan sin Allah ta'ala ron haamoy in jakat ini atawa sarak ka lang ta sunnat yaon bihan bukom biyasin wajib yaon na 4% na habihayad tuin unon niya may ta sababin niya on wajib na sarta in wajib na subay mo ipamahlayak ampay namin sunnat yaon labi marayaw tiya tapok mo bihan amuin bukon kao isab ma ini hibok bihan mamahita sin ini ikaw nagsarak ka. Amuin hikadto mo na sa jabihan, labi-labi na bang kampung muna, kadto na akay ini abay-abayan mo na jamad to ba yan, apoy mo ipasuron palam simbulsan niya, jukop na to. Labi marayaw, amuin lang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iruhal sin turi kay ngatan sin lawa. Amo at malingkat na ampay na lang ta zakat amo na ini sarak kawajib na ini nasubay tuod ini hipamahalayak hasupaya in mga sila amoy nalulupa di makatukbal sin zakat nila makatumtum na makahinang sila amal sa lago-lago pa Allah subhanahu wa ta'ala amo adto mga katawtay manghuran hakama Islam na amo adto inhi kaupat niya, amo na impagyanon al-muallafatu qulubuhum. Amo na impag ini pa lunok sin pangatayan sin mga sila amuin timutukas bihan supaya panunukon doon haon sin pag sumadya pagkasila sa pagtulong tabang labay ring haamin bihay ni imbutang niya angkan na tiyugila tod si mga sila nakaunayad to mga ulama nagbayta katutan niyo in pagyanon doon hay ni aming mga tao nagnanakura halawon sin kauman magtuwihan pagubos doon hayaon na ini sud sila sin ini dawa sinaka na Islam para lauman sing kauman nila sambil doon hayan nakasud sila pa agama doon hayan aun waktu labay ring habuno in labay ring habuno bihan na wayron na makapin kanila ini langta alta nila kawasan nila katantan mararin to ha buno edto nabang sila makasud pa agama Islam habihating kahalan na magtuy-tuy raing kahalan nila, mabiya na sin kahalan sin katan Muslim, karena yung katan Muslim magtaymanghod, na yung magtaymanghod subay magtulong tabang. Na asawa, turihilan sila ini jakat, hasupaya in sila, amin asal dahing hapanagnaan ito, sila in kikilasin, mano siya alam sin kauman nila, amo hindi mapinda in pangatod kanila, doonhan, sambil, doon hayan, sila na tuod inamuin magtuyo himinang sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena doon haon kaya kilahan na sila bago hangan sin aga mabago amuin kaya suran nila bihan yan in mga kaya lingkat doon hayan na inhikalima niya amunin pag-ianon ar-riqab amunin al-mukatabun pag-ianon amunain
iniipon, bininiyain, baran niya ring hatag ipon kaniya. Maghinang sila kasulatan, bihan, na bangaon doon haon deng ha mga tao amungiin, balabi-labihan, bihon siya sa doon bayaran, paamuin tag, ipon kaniya, ubos, mahadikaon siya sinag, amuin namiyad to. Sa laggo-laggo amal ha amin nami bihan in sinipon inyad to daing ha mga sa laggo-laggo amal. Na mura kuman hadyaman na to ini wi alo paragbus wayron na karna wayron na pag-ipon ha jaman na to ini. Ini kaunom niya pag-ianon algarimun. Amo na yung mga tao na ini tilo sa sila, maglag karayawan, labi-luba na tuod bangaon. Ini doon haon nagsasagga, halawm sing kauman, sila tuin mag-urol madto-madto magpasulot. Amon yung pag-aon liisla hidatil bayin. Na yung mga sila ini, sa pasal sindayaw nila, in alta nila sambil hipaggasto nila bang man maauning kasulutan. Naon waktu yung mga sila ini, pasal sinamindayaw nila yagto, makananam sila ini kasigpitan karena sampil makapangutang sila, doon hayan, na ini mapatut doonhan bayaran si mga taong taga-altain, amuin parutangan nila. Damikian. Bihad to, ibanin sila ini, dilihilan sila, ini sinjakat ini, hati niya amunay nasabot doon haon algarimin, naputusin utang. Siyabot si mga ulama doon ha ini, misampay kaaunan niya dayahan. Amin, habihad to inhinang niya, magpasulot sadya, sintao nagsasagga, sampay paggasto na yung alta niya, manjarikaw lumamod isab sin alta mo, hikad tumukan niya bihan, hilamod, karena amal sa lago-lago ini. Amo yan, mga katotay munghuran, haka Islam, na amura kuman, ha, jaman na to ini, biya lo paragbus, biya mahang nahati ko, biya kapaakan biya sinini, bat biya lo paragbus, hindi majato halaw mansin, wala tayo ni, biya kito-kito na sadya, biya magjato, biya di katiyo-tiyuan, sumaplag magtuyin, biya mga amuin kanian, halaw sin, ini, society sing kita bihan bangaon tiukod bihay ni bukon niya tumaghalulay ing kaibanan lumamod doon haon manggura-gura ha mga kaibanan amuin tiukod yan tuon ununain pakaradyaan di matukan nila bang hadya ini kihatihan nila indayaw sinaga ma Islam amuin bangaon na kahinang sato doon haon ang pakaw limamod, nagipat sin sato yaon nagpasampay, nakalamod kaw nagipat sin kakaw yaon nagpasaplag mga katotay manghuran, hakama Islam. Nada pun di adto manjari mahinang sin kita Muslim. Na ini ka inipito niya, amo na lang niyang pisabilillah. Amo na magjijihad pisabilillah. Na mura kuman long tabya luparagbus maka susa hindi ka to biya wayron na long ta ini biya mga ini amin pagtawa ko nini pisabilillah amo na in pagjihad sabab na hindi ka to biya luparagbus nagsulot na in parin Taiwan si mga mujahidin madtuwihan na tinawayron na kwan ni sabihin ini naig wayron na rin doon. Sa amura kuman, aun ganti niya ronan, si mabaya mag-amal doon, hapi sabilillah, amo na in bista si mga ulama, in mga magtutuntut ilmo pag-agama, bukon ilmo, ini ilmo dunya. Sa ilmo pag-agama, amin gastuhan mo, ini pagtawakon siya pi sabilillah. Biya si mga magpangadji, pakain-pakain na hula amuin, bukon gastuhan sin hula kaya kantuan nila, buat malingkan, gastusin kita rin di hula, pa mga kaanakan ta amuin, limyo, hula, madtuwihan,
dumaot sin pangadji pag-agama na inyad to amal sa lago-lago si mga tao ini gasto kanila. In hikawalo niya amo na yung pagyanon Ibn Sabil. Naramikyan ni mga ini kamahangan magjato amuin karihilan ni mga bigay ni sabab biyata tuttiw gali adunay ni yung pagyanon Ibn Sabil amuin tao wayron aso kampong niya nakasud palawm sinhula magtubihan pag-uwas doon nalawa yung pangalta niya di na siya makawi pahula niya na inyad to lamod siya tukbalan sin jakat hasupaya aw ni kapag gasto niya makabalik siya pahula niya. Amo yadtuin biya mga sabot tarunhan amin mapatut longta dihilan sin amin nasabot tayad to. Na hati niya ron haon aw narihay ni makayan kita naig di panagnaan amunain al-mukatabun ar-rikab pagyano namunain ipon sa baboy ron na ipon bihaon na tinagkeragdakan na nang dakumampito madtuwihan na bangway ron na magpasulot maghinang marayaw doonhan na matanak na sa binambukin eh amunin pagyanon al-gharimu namin naputos sin utang pasalansin paggasto niya sin pagpasulot pagparayaw kamano siya halom sin kauman madtuwihan na dua na in natanak bangsa upama kuan inhi ka upat niya amunain pisabilillah bang long ta bat inbistahan sing kita amo rin magjihad pisabilillah na wayron na pagjihad di hawla ta bihan sabab na nagsulot na iban parintay mga mujahidin madtuwihan na amo ito hindi mga masabot ta sin waktu ta ini insyaallah taala murah-murahan in mga yadto na asupaya in kami mamayta na sa jabihan asupaya in pagtukbal ta sin jakat ta makakugdan pa amo in mapatutukbalan bukon tukbalan mo madtulong mo ini pisabilio mujahid siya yaon sin nagsusulot na iban sin ini ato niya badtuwihan napos parkala nadto bukon na ito lamuda itungan biya na doon nahan tumugtubing pangadyan tawakto ini mangumbay na ko kanyukatan ako lukaw lihada wa astagfirullah li walakum wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.